It's Mega Grace on Vuma FM, adult radio for the young at heart. It's 6 minutes before Vuma FM breakfast. Ngalesi sikhathi kusuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala ekseni maphambi kokuba uphume emsebenzini uqala usuku lwakho namhlanje. Bamba sengiyavala. Bamba ke sengiyavala nanti ivesi elilodwa nje ngicela ukunikeza lona namhlanje kuseni on a Monday ngomhla ka 5 December. John chapter 2 verse 4. uJesu wathi kuye, Mame, ungene ngani kokwami na? Isikhathi sama sikafiki. Amaza akhulunywa uJesu akhulunywa ngazingelo sakhulunywa uJesu uqobo lwakhe kusibona abafundi abakhuluma la kodwa uJesu ukhuluma uqobo lwakhe ukhuluma ngesikhathi ebengiye umshadweni wasekhana lethi iBhayibheli ngesikhathi eminvite umshadweni wasekhana kwaba nenkingi yokuthi kwavela kwaphela iwayini kusemnandi emshadweni lasekhana lavelela phela iwayini lalisha injabulo lisha intokozo lisho ubumnandi. Imagine kuvele kuphela intokozo ke ngabe kuyajabulwa ivela iphela intokozo laphela ke newayini emshadweni wasekhana kwasho ukuthi ke liphela iwayini khona uJesu madoda ngoba noma ngakunet izinto noma zingahamba kahle izinto kodwa silonge zisibheda kukhona uJesu kuzolunga konke kuzolunga lithi iBhayibheli kwaphela iwayini kanti uJesu khona nasemshadweni lasekhana laseGalila maliphela iwayini uma kaJesu yagijima yomtshela uthi Jesu nansi inkinga iwayini seliphelile. Impendulo kaJesu uthi uJesu Mame ungene ngani kokwami esami isikhathi asikafiki. Usho uJesu ngamanye amagama uya understand ukuthi wonke umuntu unesikhathi sakhe simfikela sokuthi enze into ethile. Uthi uJesu Mame esami isikhathi mina asikakafiki. Kwathi ngikhulume nomuntu namhlanje obekhuleka unyaka wonke ukuthi kwenzeke izinto zangenzeka izinto kwathi ngithi kuwena esakhe isikhathi besingakafiki kodwa siyeza nesakhe isikhathi njengoba nje uJesu asikafiki isikhathi akasho ukuthi ngeke size sifike sami isikhathi uthi asikafiki okusho ukuthi siseza sona kodwa ukuthi nje akakabi isona manje. Ngiyazi kade ukhuleka ufisa izinto ezithila zenzeke zangenzeka akakenzeki namanje ingoba bengakabi isikhathi sakho sokuthi senzeke lezo zinto bengakabi isikhathi sokuthi uNkulunkulu akuphendule bengakabi isikhathi sokuthi ubone amandla kaNkulunkulu esebenza empilweni yakho besingakafiki isikhathi sakho kodwa ukuthi asikakafika kusho ukuthi asize isikhathi sakho. Lokho kukutshela ngokusobala ukuthi ngoba singakafiki nje isikhathi kusho ukuthi siseza sisendleleni ngoba lento kade uyikhule ungakayiboni nje akusho ukuthi ngeke ifike akusho ukuthi ngeke uzoyibone akakabi isikhathi kodwa yona iseza. Kade ufuna umsebenzi ungawuthola akakabi isikhathi sokuthi uthole kodwa khona isikhathi sakho siyeza sikakafike kwamanje. Uthi omunye mphumlani sengikhulekelwa abafundisi abakhulu bangibeka izandla sengiyoze ngibe nempandla bengakabi isikhathi sakho asikafiki isikhathi sakho khuleka. Uthi omunye phumlana abantu engangifunda nabo ba drive imoto banemizi kodwa mina ngakathole ngisho umsebenzi lo ngowodwa nje akakabi isikhathi sakho asikafiki esakhe isikhathi siyeze esakhe isikhathi bese kuyisikhathi sabo leso nesakho siyeza. Abanye bazoba nezimoto ezinkulu abanye bazo renovate imizi nakakabi nanomuzi isikhathi sabo khuleka esakhe isikhathi asikafiki. uJesu waye relaxile ekhulekile ngoba azi ukuthi esakhe isikhathi siyeza and safika futhi isikhathi sikaJesu wafanele enze isimangaliso washintsha amanzi aba yiwayini. Namhlanje sisakhuluma ngoJesu washintsha amanzi ekhana aba yiwayini ngoba kwase kuyisikhathi sakhe. Yabona mase kufika isikhathi sakho yabona mase kuyisikhathi sakho akukho into eyokuvimba ayikho into eyokubamba ayikho into yomendleleni yakho ngoba sekuyisikhathi sakho uyobhala umlando uyoba semlandweni ukuthi kwake kwenzeka into ethile ngoba yase yenzeka ngesikhathi sakhe. Namhlanje ku2022 sikhuluma ngento eyenzeka emandulo kudala ukuthi uJesu washintsha amanzi aba yiwayini ngoba wenza isimangaliso ngoba sekufika isikhathi sakhe. Mase kuyisikhathi sakho kuyokwaziwa nasemnyakeni ezayo ukuthi kwake kwaba khona umuntu onje owakhola uNkulunkulu izimo ezingamvumeli wakhonza uNkulunkulu isimo singahambi kahle wakhonza uNkulunkulu izimo zibheda ngoba sekuyisikhathi sakho. Mase kuyisikhathi sakho iminyango iyoyivulekela mase kuyisikhathi sakho okuhle nomusa yikho kuzofuna wena akusikhona uzolandela khona. Mase kuyisikhathi sakho sokuthi uthole umsebenzi uyabona ama offers are more than 5 ungazi uzokhetha yipi ngoba sekuyisikhathi sakho ngoba siyafika isikhathi somuntu nesakhe isikhathi sokuthi izinto zilunge siyeza. Okwamanje bekuseyisikhathi sokuthi izinto singalungi kodwa nesikhathi sokulunga kwezinto siyeza. Uthi uJesu Mame esami isikhathi sikafika kodwa siyeza nesakhe isikhathi sisendleleni. My name is Phumlani Kwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning Mega Grace Nation.